Kisan pengut ki kena skul Katolik ke Malaysia Arabor ke genhun leno ha Nigeria layo ban pelaj imno kad ba aspa andri pesan ngut kidang don keti jung ke leno hadu menta bat na kine ki aspa andri pesan ngut aspa alai kundai ngut kide ki kena bat kane kade kat kumba kruwa kubor ba pelaj deka Catholic Diocese of Kontagora Nigeria kumban cupin kenmau hangne bahak ar puetrik mentau benai November arjar pusan bagi kenhun leno hakari Nigeria kila hirtma ya ka St. Mary's Catholic Primary and Secondary School Hapapiri Nigeria hak step pengap bat kila rabor ya kena school kinong hikai bat ya security bat kumjuru ya ki staff ki batrai hakati ka school bat kane kelaja hapdeng kapor si baje menstep hadu kapor lai baje menstep watla presiden jonggeri Amerika udun latrom hakalai terik November arjar pusan ula penmi da ka jingtho balda ka Nigeria kam simkhia ya ka jingsya penyap tusmon ki Kristen hakate kari ka Amerika kan sangeno bandang no jirap syakte kari bat bane kun sendon da katma persya ekikin hun leno muslim hakate kari Henry kene ka jingsya hirtma kla jabyang haka arfue tarik mata benai November arjar pusan hakini kindi sengi kan Nigeria ka duno ru ya arngut kilendo aniam haka diocese en suka bat uwe na pleng jungki udai Father Matthew iya bala sya penyap da ka jing hirtma jungki leno Henry menta ka sengi ka arf sauterik kat kuma kubor na ka Catholic Diocese of Kontagora laong baya kisan pengut kena pelasya rabor layo ban pelaj imno kadba aspa andri pesan ngut kidang sa hakti jung kileno ki kenhun leno klayo ban rabor hadu kumbal laispa khat sangut kentup aspa prap kondai ngut ki kena school khat sangut ki kena school ka secondary khat arngut ki de ki staff ka Nigeria kadai kari ka buntam ki Kristen ki pelasya penyap dusmon hakileno jan manla usnem Hakaba ka Nigeria kadai kari kabayaringkat kajing bun paj ki Kristen bat ki Muslim. Ha usnem arajar khat ar kekenhun leno Boko Haram kala berngem ya ki Kristen bagi Devan Petno na Northern Region. Batang mata usnem arajar pusan kajing sya penyap dusmon jungi Kristen hakate kari Nigeria kala palat kumpa New Hajarngut. Kum taru ke keban dangja nang ne Syekmat hakate kari Tong nang ap ya ki wei pati kubor bandangwa Facebook